wendoda uzothi ulesiphiwo wena ulimaza umphakathi akusona isiphiwo lesi wendoda uzothi ulesiphiwo wena ulimaza umphakathi akusona isiphiwo lesi phela lalela angisidokotela mina ukuthi wena lesiyezi sungitshela ngesiyezi sungitshela ngebheki futhi kungitshela ukuthi ule half imali angiphanga izinselo because umuntu omnyama uyathakatha oqala yazibona njani ezigcwele ibrothers bewathi isikhoza yini ukuhamba bebulala abantu bengakwazi babulalela nangithi sure so room number 2 ngiyafisa na ukuthi usebenzise isicathulweni bonke uzodlala esicathulweni hayi sitokusa usiyaphila lapha hayi manje ngisoze ngisadla hey yazi le problem lapha mngana yani kodwa problem imali yakho kodwa umzana uqala what's wrong with your car hey Oza lapha basebenza. Thina lezifane 1 2 3 4 5 6 7 yeba mamela manfowethu ngiyaxolisa manfowethu ngiyaxolisa ngamathu amtshele manje sinabantwana ngale khama awunancane abantwana lo muntu anina lawo wethinga ngombani I think we have to get rid of that guy simple le we have to get rid of that ayisavumelana ukuthi make him go back where he's guys man I told you ukuthi singa Thande. Oh Thande ngasikhipha mfethu Ngayithi njani? Ngishapha ufike nini la Linyanga ezimbili. Nyanga ezimbili. Unakusasovethwa hayi man amnyaka kancane. Wenzani? Ngimele izizini. Ukumela kancane ngemvelo nawo. Yazi kumele iqale lithola indawo yeni yokuhlala. Bheka sisi. Kumfake nekhanda. Uba namantombazana